जावपी राष्ट्रीय इंडियन वुमन लिगांत वेदांता सेसा गोवाच्या वुमन पंगडाची निवड जाल्या। राष्ट्रीय पावड्यावेल्या फुटबॉल लिगांत गोंयच्या पंगडाची निवड जावप हो अभिमानाचो खीण आशिल्ल्याचे सांगीत गोंय फुटबॉल संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी टीमीक परबी भेटयली। वुमन्स लीग पार्टिसिपेट जावपा खातीर आमची सेजा फुटबॉल अकाडमीच्या वतीन वुमन्स टीम जी गोंयची सिलेक्ट जाल्या त्या खातीर हांव सेजा फुटबॉल अकाडमीच्या वुमन्स सेक्शना खातीर हांव खूब गोंय सरकारच्या वतीन हांव कॉंग्रेच्युलेट करता। हाका पार्टिसिपेट जावपा खातीर दे आर ट्रॅव्हलिंग टू कलकत्ता। आवर ओन वुमन टीम इज पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन वुमन्स लीग एट ऑल इंडिया लेवल एट द हायेस्ट फुटबॉल match which they are playing. My best wishes for the entire team. And for last 8 years actively we had been working with the Goa Women's League. It had been a proud moment that our women's team had been qualified for IWL. It's a day that entire Goa is celebrating. It is a proud and pride moment for entire Goa, and this is possible because of Vedanta Seza. On Goa Football Association, we make sure that whatever is your passion, platform we can give you. We are the first state to participate all the girls league in the country, and thanks goes to Vedanta. सबसे सदस्य सीओ उसके कहने से और हमारा सीएम के रिक्वेस्ट से हमको हमारा को अच्छा से आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड दिया है। में हाई लेवल पे हमको 80-90 लाख का ग्राउंड देने के लिए थैंक्स बोलता हूँ। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।